Бүгенге көндә дөньяда үсүче һәм камилләшә баручы базар табу авыр. Бигрәк тә компакт диск, аудио CD, CD-ROM, DVD, видео CD үзләрен бүтән төр информацияны саклаучы һәм йөртүчеләр арасында технологик язу һәм саклау ягыннан күпкә өстен. Әлеге дисклар һичшиксез киләчәккә зур адым. Әгәр сез бу адымны ясарга теләсәгез, без сезнең партнерыгыз. Барс Медиа компаниясе компакт дискларны күбәйтү өчен яңа заманча җиһазлар куллана һәм аның продукциясе тулысынча автоматик контроль системасы аша үтә. Безнең компания тарафыннан тәкъдим ителгән югары сыйфатлы, һәркем сатып алырга мөмкин булган продукция һәрберегезне канәгатьләндерер. Иң катгый сатып алучы таләпләренә дә җавап бирер. Туган ай программасы. Һәр елны ничә ел инде без яңа программа белән чыгарга тырышабыз. Безнең мөрәҗәтләребез алдына быелгы программабыз азагына якынлашып килә һәм видеотасманы без инде ниндидер нәтиҗә буларак тәкъдим итәбез килә. Бу программа кайчандыр Уфабызда башланды, Казанда дәвам итте. Аннан инде бик күп шәһәрләр, район үзәкләре, авылларга да барып җитәргә мөмкинлек таптык. Һәм шушы программабызга кергән җырларыбыз әйтергә кирәк, күп көчне алган, күп көчне таләп иткән җырларыбыз, программабыз. Һаман да әгәр дә барып җиткән булса, күңелләренә тамашачыларыбызның без чынлап та бәхетле булар идек, чөнки кабатлап әйтәм, бик күп көч салынды программага. Аның әлбәттә ниндидер идеясы да бар. Әлбәттә, ни өчен тулган ай, тулган ай дип булмас, шуның өчен тулган, шуның өчен ай дип кенә әйтеп булмас. Моңа тамашачылар үзләре дә карап, программабызны карап, җырларыбызны карап җавап бирерләр дип уйлыйм. Ай белән бәйле исемебездә күп кенә җырларыбызга ай мәгънәсе салынган. Мин һәрбер концертымда әйттем, моннан тулы айлы якты төннәр булганда алдагы көннәребездә яктырак, тулырак, моторрак бар кебек дип әйтәсем килде. Күп кенә тарихтан да беләбез, гомер-гомергә шулай килгән шагыйрьләр, язучылар үзләренең ничектер күңелләрен һәрвакыт күккә, бигрәк тә айга юнәлткәннәр, ай белән бәйләгәннәр, күп кенә вакыйгаларны, күп кенә киләчәк турында фараз иткән чакта да айны күз алдына тотып сөйләгәннәр. Мин тагын нәрсә әйтер идем? Кемнәр күрде, кемнәр бу программаны турыдан-туры күрде, алар инде хәтерләренә төшерделәр. Мин бик теләр идем, бары тик яхшы истәлекләр генә шушы программа белән бәйле булгандыр, һәрберегезнең ниндидер вакыт хәтерләр калган, очрашу хәтерләре калган булсын иде. Инде кемнәр беренче тапкыр карыйларга бүләк булып яңгырасын бу җырларыбыз, үзләребез, ниндидер бер этап безнең тормышыбызда, безнең эшебездә алда әлбәттә зур планнар. Һаман да теләр идек иҗат юлыбызда менә шушы эшебез эзсез калмасын иде. Мин чын күңелдән барлык дусларыма, барлык шушы программаны эшләргә булышкан иҗади дусларыма, режиссерларга, сценарийны язучыларга, әлбәттә спонсорларга, әлбәттә безне аңлаган фикердәшләребезгә һәм беренче чиратта якыннарыбызга, туганнарыбызга беренче чиратта шушы программаны эшләгән үземнең коллективыма, иҗади коллективыма шушы әле килеп рәхмәт әйтәсем килә. Шушы видеофазма чыгарып алдыннан. Карагыз, безнең белән бергә булыгыз. Киләчәктә яңа программаларны сезгә җиткергә язсын. Алла бирсен. Үрәнәеп бара көн яктыһы, офыктардан эңер эркелә, кара толымдарын һүтә, кара күлдәкле кыз төн килә. Сер тылсымнан гына хасыйл ахры, кара күзле чибәр каракай, баш очында йөзгән кара булыт түгел икән, кара,
Oy, Eşimdер onun yunduz iken, Eküzgühü tulgan aygına. gümrümde min köpme oylı tünne, köpme sinsiz tünne kişirdim. Yılı yılдар hin alıp kildi, hin en güzel tündü kiltirdin. Bilmesidim irkem sinden başka, botunlukta ünsüz mung barın. Görmesidim sinsiz tün külünün, yıraktagı zenger yorların. Yaktı tün, mengilikdey teren, nindey ozatlık. Tuğda, biz bit senin bilen oy artına kirip adaştık. Biz adaştık. Ebit uşum elde, ünmet ümit tuğa küngülde. Odaşmabız, ülmet mung barında, yul yaktırtır tünder kuginde. Adaşmabız galem kögünde. Tuğan yağın sina qayttın, nazı bişiginde tirbet. Niges tutsan sindagına, burışım bolsa tüllet. Niges tutsan sindagına, burışım bolsa tüllet. Zengar şaşak miravşa, Zengar şaşak milavşa, oyun iman yukarıları, minem telde siraşa. Zengar şaşak milavşa, Zengar şaşak milavşa, oyun iman yukarıları, minem telde siraşa. Yazmışıma öpkende bar, ayırganğa gülü yaktan. Şoluk koyaş жылытsa da, sandoğaşlı tügel tan. Şoluk koyaş жылытsa da, sandoğaşlı tügel tan. Zengar şaşak milavşa, Zengar şaşak miravşa, oyun iman yukarıları, minem terde silaşa. Zengar şaşak miravşa, Zengar şaşak miravşa, oyun iman yukarıları, minem terde silaşa. Düşürgenmen kır orman yalanların, kim sağınmaz göbelekli köküklü tuğan yağın. Kim sağınmaz göbelekli köküklü tuğan yağın. Zengar şaşak milavşa, Zengar şaşak milavşa, oyun iman yukarıları, minem telde siraşa. Zengar şaşak miravşa, Zengar şaşak miravşa, oyun iman yukarıları, minem telde siraşa. Zengar şaşak miravşa, Zengar şaşak miravşa, oyun iman yukarıları, minem telde siraşa. Zengar şaşak miravşa, Zengar şaşak miravşa, oyun iman yukarıları, minem telde silaşa. Oyun iman yukarıları, minem telde
dillarda siylaşar Minem dilda Sevgili dostlarım, olmadı kadar tuğanlarım. Allah'a şükür, yıllardan çok İstanbul'da yama programımız bilen Tuğan Bay degen yama programımızda sizni selamlayıp sürmekle yaptaşlarımız, en yakın tamaşaçılarımız, en birinci tamaşaçılarımız bizni jarşı etken tamaşaçı. Şuna göre de hiç uzak oynamasdan biz elbette birinci yama programımızda sizge mütedesiliyle sizin yaşalarınızı tanıştırırız keldi. Bugün bizge şartlı sağlıklarıyla olursa, günlerimiz yaptı olsun yaptaşlarım, dinlerimiz hayırlı olsun. Jandala salışqa gözün işe Şumamın ayastan kişlerge Yalğız ayımın soluk bildisi Şuңamı tınğı yok nişlerge Munda da bizi de tut bulgan ay Yüzdedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Munda da bizi de kut bulgan ay Yüzdedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Ayıza yalğıza yaramışa Bulutlar tumanın aralap Nefsinde yol yüzün aşağıda Yılmaya yürekini yaralap Munda da bizi de tut bulgan ay Yüzdedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Munda da bizi de kut bulgan ay Yüzdedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Yaltırap gümüş su tengeday Tulgan ay şayqala dengizide Uşunup talpıngan canımda Yaşisin singene singene Munda da bizi de tut tulgan ay Yüzdedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Munda da bizi de tut bulgan ay Yüzdedir yalğızı köklerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde Dağda üzülüp sağınam Süygenim min seni şitlerde
Zırhlı dostlarım, konsertin başından biz biraz korkutayın edi, çeçekler biri biter sizde sonundan. Elbet başlanmadı hali konsert oğlanlar, başlanmadı. Bekler. Siz bayağı konsert başlandı deb o'ylamadingiz mikan to'g'anlar? Biri bo'lib yurmagingiz endi bizning kishi to'g'iliyor. Biri bizning gruppadan oldan alla ssenariy bo'yicha chaqqan ekan bu deb o'ylab ko'rmagingiz. Tega avtobuslar, mashinalar turida kimdir aytdi, men o'zim qo'rqib ketdim hatto. Chetga. Mening birdan o'tib ketdi u, tanimadi hatto. Uzun rahmat dostlarım. Şunlarda buna yoz nechtasin bit quvvatlanandirda balki har yilni yoz oyida uchrashamiz deb boshlayman so'zimni. Nechlayman so'ng endi? Yoz bit o'zida shunday quvvatlanib keladi. Mana bizning uchun u mana shunday konsertlar bilan yangi nindidir yangiliklar bilan nindidir o'zgarishlar bilan keladi. Albatta motor bayramlari bilan bayramlari har yil bo'lsin edi uning. Shunday bizning otlar uchun, yigitlar uchun bek javobli oy bu. Bigrakda mana qizlari ko'p bo'lgan deb aytdik endi, qizlarga boy bo'lgan yigitlar uchun deb aytdik. Shunday albatta anilarni birinchi ijroda ko'z oldiga keltiram, avilarni, partanilarni, olasaylarni, qizlarimizni, turmush irdoshlarimizning, do'stlarimizni, kollektivimdagi qizlarimni da chetga qo'yasam kelmay. Yoz tag'in aylanib qaytdi, ham traditsiya bo'yicha tag'in biz uchrashamiz. 8-yil ratdan do'stlarim, nechta endi hozir traditsiya deb aytmaysan. 8-yil ratdan biz birga. Mana shu o'rinda konsertimizni agarda qadrli anilarimizga bag'ishlab, qadrli qizlarimizga bag'ishlab jurlar davom etsa, durust bo'lar deb o'ylayman. Vitaliy Agapov kuyi, Mirxaliy Razov shi'ri, ankaylarimiz sizning uchun, ankay guli. Geçireriz Tanda veremeyiz savaş yürekte Sarıkanda kararsız değil Gül cibergen enkay gülekte Gül cibergen enkay uyumaz Yürümeniz deyip olayım Şapta giren gül başına Benden koysaman yılmayı Gül ciberden Benden koyulmaz Yürümeniz deyip olayım Şapta giren gül başına Benden koysaman yılmayı her şart yaşar gelir Göz parası kırıp saklayımız Öyümüzde şuşa birden izgi Kadevre gaydır tatmayımız Gül ciberden Enkay uyumaz Yürümeniz deyip olayım Şapka giren gül başına Enkay koysaman yılmayı Şeşek bata yazılar cidden sayın Canımızla dolar masrafet Uzun gibi bizge suyup bakkan Ölüm üçün enkay min rahmet Gül cibergen Enkay uyulmaz Yürümeniz deyip olayım Şapka giren gül başına Enkay koysaman yılmayı Gül cibergen Enkay uyulmaz Yürümeniz deyip olayım Şapka giren gül başına Enkay koysaman
bir karşına engel barıysan yılmayın. Balakalarim tezrek balık kötü, sizni kötü, min de sizni kötü, rahmat şükür, rahmat. Пожалуйста. Пожалуйста. Поздравляем diler alalar. Rahmat balakaylarım. Şol konsertler bilen dep aytasыздар endi, rahmat sizga. Buna bilgen kebek, dostlarım, alдағы жырым балалар sizning üçün, beyrakta kız balalar için bulur. Siz meni dürüst anlarsınız, çünkü boyada aytып taşladım, әлі şunu qabatlayım. Kızlarga boy kişiler, benim köpkene dostlarım, özüm de. Neşlim endi, malaylar turunda söyleyeyim, әлі tecrübedeki yok, siz onu anlaysınız. Kızlarga kelgende, özümнің kızlarım turunda aytmıша bulmayın tuğanlar. Çünkü şunun bilen de kızlarım bilen beyli. Aygize dep isim koşkan edim ikinci kızıma. Dilapa Bulgakova, şagıra Dilapa Bulgakova şol teklim uşap gitti de isimi. Hem ol şol günni birinci günden şiir yazıp getirgen idi. Aygize, Aygüzelim iki kızına bağışladı. Aygüzelim, Aygizelim. Nail Şaymardanov, yakın dostum Nail Şaymardanov şuna köy yazdı. Hem bugün kelip bizim bu jırını başkarasыбыз kile. Siz oylamağız özünün kızları turunda gana söyledi, özünün kızlarına gana bağışladı dep. Yok. Zalda oturgan barlık balakaylarım sizning üçün, kızlar bigrakta sizning üçün. Malaylar siz de tınlağız, siz de mine qoşulup, jırlap jibergen buluguz, kızlar hürmetine. Dila Bulgakova, Nail Şaymardanov, ay güzelim, ay gizem. Pişken bürlüden uçlarından koyuldu. Efbelesiyle sinin hayalına uyanma. Efbelesiyle sinin hayalına uyanma. Bülbülden bürlüden şey yapsın bağdan kanlar. Ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim. Bülbülden bürlüden şey yapsın bağdan kanlar. Ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim. Bayram bilan sizni so'ngona bo'lsalar. Ukallama ay güzel, ayım kıyaşım bizel. Ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim, ay güzel. Ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim, ay güzel. Ay güzelim, ay güzelim, ay güzelim, ay güzel. Ukallama güzelim, ukallama ay güzel. Ayım kıyaşım bizel.
Зур рахмат балакайларым. Чынлап та минем бу җырымны беренче чиратта барыгызга балаларга багышланган җырлар бигрәк ни өчендер сирәк менә шул балаларга багышланган тагын бер җыр булсын дип канатланып җырладым. Рәхмәт сезгә шуны танып алып, күреп алып, сизеп алып, якын итеп сәхнәләргә менгәнегез өчен, куркмыйча менгәнегез өчен. Чөнки сәхнәләргә менеп бик җиңел түгел икән, үзем дә беләм. Моннан чыгыш ясау бик авыр түгел, менә залдан сәхнәгә менеп бик җиңел түгел икән беләм. Алдагы җырыбыз, апалар, абайлар, сезнең яшьлекләрегезгә бәлки алып кайтыр дип ышанабыз. Чөнки сезгә яхшы таныш җырлар, электән яхшы таныш җыр. Шулай ук хөрмәтле хатын-кызларыбыз, сезнең өчен Казак кызы гүзәлем, ни өчен нәкъ шушы урында шушы җырны башкара икәнен сез соңрак аңларсыз дусларым. Казак кызы гүзәлем. Казак кызы гүзәлем, өзгәләнә уйлagым дип йырлагас безнең айлар. Ни уйланыгыз, дуслар? Дуслардан да бигрәк, ерак җирләрдә, тыныч, айлы кичләрдә, купшы бирмәшендә думбра чирккән казак карты уйларын да белергә, серле йомгак тарихны сөйләп китекме әллә? Тарих шулай башлана. Борын заманда Башкортстан yerinin иң күркәм бер төбәге Кәркәле авылында яшәгәндәй ике гашыйк талпынып күңелләре. Мөгаен шуңадыр да ашкынган алар бергәләп чит җирләрне күрергә. Күрү генә түгел, Казак җире Акмулла өлкәсенә хәл иткәннәр икәү бергә чирәм җирләр күтәрергә китергә.
Һәм шул алык тарафта ике гашыйк мөхәббәтен, уй хыялдарын ратлап дөньяга килгән бер малай. Бер әүлия казак барды, бик озак уйлап тормый, әйткәндәй башта былай. Улыгыз җырчы булыр. Инде озак еллар үткәч, өстәп куяды шулай. Айдар атлы теге малай ир кырына еткәндер. Теләгемә кабул булып, ярсы булып киткәндер дә, бер ай вакыт яйын табып, мине лә килеп күрер. Тарих башы шуннан тәмам. Озага аның таныш, җырлы моңлы еллар белән язылыр әле тагын. Сер йомгагы сизелде яраткан йырсы булды. Матур тормыш юлының тәвелешен һөйләп биргәс, бәйт килде лә сыкты бит инде. Әйе шул Рөстәм. Менә минемчә шушындый матур, серле айлы төндә башка телдә сөйләшү дә мөмкин түгел. Шагыйрьләрнең дә бит иң яраткан мәле һәм темаһы төн бит. Караһагыз аяк кистә зур күк йөзен, диккать менән юнәлдереп күңел күден, күк көмбәден зиннәтләнгән бакса тиртеген, сәскә яһап сәселгән шул күк йондыдын. Йолдызларның кайберләре төркем, чәчкә аттырадыр бакча күркен. Төне буе инҗе кебек җем-җем итеп, югаладыр туыр чакта мәхәббәт көн. Төн тынлыгы татлы була, был бер хикмәт. Якты йылы озын көн бар, был зур хикмәт. Төн белән көн кавышып алмашмаһа, тормышында турыны төрле михнәт. Җирдәге күп зиннәтләргә йомма күзен, акса сулар, күлләр, күр диңгезен. Көзгө күк күлдә йөргән аккыштарын, каңгылдашкан озын моңлы тавыштарын. Кышларда бит көннең, җирнең матур көннәрендә тавыш бирешеп табыша үз телләрендә. Якты уйлы изге эшле бар көндәрең, уен көлке дәртләнеп талыр сәгатьләрең. Китерер диң матур айлы көннәремне, якты көннәр вәгъдә иткән төннәремне. Серле дөнья хазинаһы ошо галәм. Ал матурым, күңелеңә якын зиннәтләрең, гомер юлын озатып барыр йыр көйләрен, истәлеккә генә булып калыр был кистәрең. Серле дөнья хәзинәсе шушы галәм. Таныш, ачыктыр ул тик сөйгәннәргә. Йондызлы кош юлына төшеп сәфәр сыккан, бер-берен эзләгән гашыйк яннәргә.
Aylarga yürüdüm başı Sınvarına kaybettim Derlesen şaşkın izlerine Toptatıp bollayını Boldur alsan yanmay para Yüreğinde ot gelir Rabbı denemek gerekmey Sen başkanın bakıdır Baylarga yürüdüm başı Sonlarına kaybettim Rabbı denemek gerekmey Sen başkanın bakıdır Baylarga yürüdüm başı Sonlarına kaybettim Aylarga yürüdüm başı Sonlarına kaybettim Sonlarına kaybettim Sonlarına kaybettim Мөхәббәт имазы, дусларым, җанлатты алдагы темабыз. Син башканың бәхете Зөбәр Гайретдиновның Сания Әхмәтҗанова шигыренә язылган җыры безнең яңа альбомыбызда аны тыңлаганыгыз бардыр. Алдагы җырыбыз, дусларым, быелгы ел безнең республикабызда президент тарафыннан гаилә елы дип игълан ителде. Мин уйлыйм, ниндидер изге ел кебек яңгырасын микән, изге ел булсынмы, күпләр үзләренең гаиләләрен булдырсыннар, булганнары ныклы булсын, имин булсын. Менә алдагы җырыбызда Назар агай Нәҗми бу шигырен бик күп еллар элек язган булган. Үзенең тормыш иптәшенә багышлап, әллә ниләр әйтердем сиңа, әллә ниләр әйтер идем, әйтә алмамдыр гомер буена дип язган ул. Шулайрак шул, дусларым, менә иратларга килсәк, күбрәк без матур сүзләр сөйли беләбез, комплиментлар ясый беләбез. Тик читтәрәк үзебезнең тирәдә булган хатын-кызларга, тормыш иптәшләребезгә кайвакыт игътибар җитмирәк шул. Менә үземнең исемнән генә әйтмим, күп кенә иратлар исеменнән бу җырны тормыш иптәшләребез сезгә багышласак ничек булыр икән? Назар Нәҗми шигыре, Васил Галимов музыкасы, әллә ниләр әйтер идем сиңа. Безгә дигән гомер
sırrı. Elden iner aytayım. Dostlarım, rahmat sizge. Şefekleriniz için, tilekleriniz için, selamlarınız için. Aldağı jırыбыз elbette sizge yaxşı tanış deyip ышанасы келе, чөнки ул яңа альбомыбызда безнең күңелебезгә бик якын булган җырларның берсе. Безгә якын булган, сезгә якын булган кебек тоела. Зөбәр Хәйретдинов, Индус Серманов, Сары Ай. Sarı ayı
Benim icadi yigitlerim, kızlarım Tulgan Ay programmasında sizin elbette selamlaylar. Benim de ayrıp hazır her birisinin ilkeşe takdim edip durunun keregi yoktur dep uyladım da onların icadları aşka, jarlары aşka, benim jarlagan jarlarımın avtorları bularak da takdim etesim keldi. Hem tыңлагыз elbette, tыңлагыз, kadergizler çürgüsten kimning jары ekansiz tezgina bilip alasız dep çağıramiz. Башкортстан дегенде Урал бөлүмүндө башкорт дегенде Фарруас келди кылып деп айтабыз. Фарруас келди кылып. Eң birinchi o'rinlarimizni yasaganda, birinchi o'rinlarimizni birga olganda jarlagan jarlarning birisi albatta siz uning avtorida onasiz jarlada qadringizga tushirasiz. Ey türünden ilaç Erzara Özlerinden ilaç Boşladım seda Meherenin ötken Özlerinden ilaç Boşladım seda Meherenin ötken Birinchi odamlarimdan bilimda bo'lgan, sizga tanish bo'lgan bayan she'rim yoqib do'stim Savat Ahmadovning. Savat Ahmadovning. Bizning muzikal yetakchimizni tanishtirib turib loyiq ortiqroq kibikda shulayda onadanman ingilir jillar bilan, ingilir istaliklar, xotiralar bilan sizga taqdim etazim keladi. Muzikal yetakchimizni sizning bilan sizga taqdim etgan albatta Boshqirt Akademiya drama teatri bilan baylanishi hech mumkin tugul. Uzoq ijodiy umrini Boshqirt Akademiya drama teatrina bag'ishlagan ekanini siz endi bilasiz. Onun qo'llari, onun yuragi bilan bek ko'p o'lmas jillar boshqarilgan, bek ko'p o'lmas jillar o'ynalgan. Mana shu jillarning birisini aylanib qo'ydik sizlar. Yanıp yanılar
yetakchimiz uchun rahmat. Fanil, Boshqirdiston Atqazar madaniyat turg'isi. Muzikal ijrochimiz Fanil Arslonqulov. Rahmatlarim. Men de sizning o'rinda bo'lsam, shulay sizga qo'shilib, tag'indan raqib qatnashar edim. Rahmat sizga. Chunki biz shu she'rlarni tinglab o'sdik, shu she'rlarni tinglab o'sdik. Fidan Gafarov, Nuriya Ersayevalar tarafından albatta mana muzikasini kuylarini Rim Hasanovning bu o'lmas she'rlarini Fanil do'stimiz o'z yuragidan o'z ko'nglidan chiqarib o'ynagach tag'inda u mag'rab ko'ngilga borib jetgandir. Bizga da mana shu yig'ilib yasagandir, bizni de mung'rab etgandir deb o'ylayman. Kim o'ylagan yozma shundan shunday qachondir keltirib bir sahnalarda bizni ishlatir deb. Rahmat yozmishman. Oldagi yigitimizni tanishtirganda shulay teatr bilan beyli yigitimiz, shulay Fanil bilan birga kelgan yigitlarning birisi tovush rejissyorimiz Enrik Merhaydarov sizning orangizda. Enrik Merhaydarov Tovush rejissyor. Bütün tovush ondan problemalar bo'lsa kelasiz. Ayya shosha jirlar bizni Ufaga olib keldi. Bunda kelgach bizni bek ko'p jirmonlar, biyular, uchrashuvlar Salovat Yo'layev haykali maydonuna olib keldi. Bizning uchun shunlaqda izgi maydonga aylandi bu Salovat Yo'layev haykali yanındagi Yetashyoq deb aytdik, shulay deb otilari Qadil xalq tilində o'tirib shulay bo'ldi. Ko'p do'stlarimizni, ko'p jirlarimizni shunda topdik. Ko'plar o'zlarining turmush yo'ldoshlarini shunda topdilar. Mana ne uchun bu so'zlarimni söyleyeyim? Hozir chiqashaq qizimiz da bizning muzikant qizimiz da naq shu maydon turida jir boshqarashaq. Ko'pdan bu Ramin Cho'ragulov ham Bayrat Nabiyev jir yozdilar. Boshqarashaq ana menga har vaqt jirlarga yordam etib turishi so'ng vaqtda teatr studiyamizda internetli o'rnin topgan muzikant qizimiz, jirchi qizimiz Barshaligiz Imzara Muxtarova. Tanıştıra, kavuştıra
Kızlarım. Kızlarım tağın bir özgeriş görgensizdir, onun ayırın sınğa kaldırdı bizning gitarist yigitimiz dunyoga boshtirli hallar bilan buna yoma yosh yigit keldi bizning kollektivimizga. Onun hali birinchi odamlar mashinalarda Tatariston yerida birinchi shaharda birinchi chaqiriq chiqish yasadik. Bu endi quyu so'z gina shulay akringni otlab buna qo'rqib buna sahnaga chiqqach ko'rgach menga aytdim, "To'g'ay menga gina qarab tur. Men aytdim, "Qarama, menga gina qarab tur" deb aytib tashladim shuni. Shundan so'ng menga gina qarab tura boshladi. Endi Ufa konsertlar boshlangach netan To'g'ay bunda hozir bizning xalq endi bizning xalq deb o'zi bizning Ufa boshqalarimiz kishilari azrak zalga qariy boshlasanlar deb aytgan edim, hozir qariy deb boshladi. Siz onu yaxshi bilasiz do'stlarim, siz radioni e'tibor bilan tinglasangiz. Onun ko'pdan tugul audio albomi chiqdi. Ona zo'r o'ngishlar tilaymiz. Onun big motor jilari bor, big motor boshqaruv o'zida. Ham kelajakda o'ngishlar tilab, ali sizga oldanib tanishtirib qo'yasiz. Gitarada Rauf Saltashev. Ay Raufni da ol ijod etgan ijod bilan taqdim etasiz kerak do'stlarim. Rami G'aribov shehri Rauf Saltashev kuyi birgalar yigitlar qizlar bilan suvga borulari.
barışında yankılanan bir jırlarının tarihi turunda da aytip gitesem kelgen. Elbette her bir jırının içinde öz tarihi var. Tarihi dep aytasım kelmey, ol jırның gymman tarihi turunda bizge neçe bol kelgen, neçe bol işlengen, ne için bizden tilge kelip kirgen, ne için bizden repertuara kirgen kimgadir kızıklı bolar dep oylайм. Birinchi gana jırga to'xtalib ketesem kelib, kay vaqt men konsertlarimda da aytam, olurda hamanda naq mana shu studiyada shu o'zimiz repetitsiyalar vaqtida, shunday yig'ilishgan vaqtda ko'p ideyalar keladi. Aqay bir jırlar, masalan, yo'lda aytik, yollar degan jır, bu qayda studiyada ko'ngilga kelib chiqa turgan jır bo'lmagandir biz. Yollar poyezdda ketib barganda ko'ngilga keldi bizning. Ayy, bu jırni hatta aranjировкасын ishlaganda da ana yigitlar poyezdda ishladilar. Nechikna qiyin bo'lmasin, turlicha 220 volt balarlar aytib напряжениені topib poyezdda ishlab bordilar. Shunga ko'ra da bu jırni tinglaganda bizning boshqaruvda endi nechikdir o'zingizning poyezdda ketib borgan kazab turamiz do'stlarim. Yollar Sankt-Peterburgga Helsinkiga ketib borganda ko'ngilga keldi. Ayy, ikkinchi yog'i da bor. Aytib turamiz, har vaqt temir yo'li bilan do'stimda Boshqirdiston temir yo'li. Menimdan bu reklama formasida aytasam kelmaydi. Chunki bundan ola yosh kanallarga boshlab jırlangan jır bo'ldi. Men aytam bit. Shakir Malay bo'lgan matem u rolda bo'ldi. Әледе башлаган майрон дип әйтик. Без һәр вакыт юлда һәм җыйнакта һәр вакыт әйтәсе килә, юллар авыр булса булсын, тик соң булса булмаса дип. Моннан да көчлерәк итеп әйтеп булмыйдыр. Аңа көйдә кушылгач тагында ул ничектер моңлырак та көчлерәк тә эшләгән кебек. Шулап Айгүзәлем балаларга багышлана дип әйтәбез. Әйе, бу ничектер кызларыбыз белән бәйле Айгүзәлгә булсын дип теләп булган рәхмәт әйтәсем килә. Наил Шаймардановка. Әлбәттә, бабатлап әйтәм, үз кызларымны күздә тотып кына җырламыйм бу җырны. Һәр вакыт күз алдында балалар килә, залда утырган балалар, безне яраткан балалар. Без шәп уйлап җырланабыз, чөнки балалар залда бу җырыбызның, моңыбызның бәлки бу теге зуррак сүзләрдер, шәп уйлап әйтәм, теге безнең мөхәббәтләребезнең киләчәге бар, булыр кебек, ышаныч бар кебек. Инде халык җырларына килгәндә, шул ук башкорт халык җыры диалект, башкорт халык җыры буыннардан буыннарга күчеп килгән җыр. Миңа бу җырны чыктырып әйтмим, бөек Фәрид апа үзе тәкъдим итте. Мин шунда хәтта уйланып әйтәм, чөнки мин кайчандыр киңәш сораган Фәрид апа, нинди җырлар өйрәнеп икән, нинди җырлар дөрес булыр икән. Менә нәкъ шушы җырны Фәрид апа тәкъдим итте. Кайчандыр Рамазан агай Янбәков, мәшһүр җырчыбыз Рамазан агай Янбәков аны хәтта җырлап та күрсәтте. Ничегрәк булса дөрес булыр. Туган кайбер шулай булса дөресрәк булыр дип киңәш бирде. Менә тарихы, әйе, соңнан бармак якларында аңладык. Борын-борыннан килгән җыр икән, диалект дигән елга бар икән. Бу барып күрдек. Ничектер бу җыр турында тагын да тирәнрәк, якынрак аңлап җырлый башладык, хис иттем. Күп җырлар күп булган, һәрбер җырлар күп һәм аларның һәрберсенең тарихы үзенчәлекле. Берничә җырны ничектер бергә бәйләп җибәрәсем килә. Әйе, юлларыбыз бу программа вакытында, бу программада урында каягын алып бармады. Шушы үткән елга Ирак Америкадагы милләттәшләребез белән очрашу, андагы ниндидер элемтәләр барлыкка китерү, концертлар чыгышасы, очрашулар. Һәм шушы җырларны шундай, менә шушында безнең гади гына илебездә, гади гына республикабызда, гади гына үзебезнең көчебез белән эшләнгән җырларыбызны шулай еракларга итеп җиткерү, шулай ук бер бәхет кебек. Андагы мин нишма концертларымда күреп әйтәм, телефоннар турында, телефондар. Элекке җырларның берсе 25-30 ел элек яңгыраган популяр җырларның берсе быел заны яңа, ничектер яңа стильдә яшьләрчә итеп башкарырга тырышты. Фанил белән Фанил Арсанбулов безнең музыка җитәкчебез. Әлбәттә Фидан Гафаровның репертуарыннан дип яраткан җырларыбыз берсе итеп. Һәм шул вакытта аның икенче мәгънәсе дә бар. Үземнең авылым белән дә бәйлим. Ерак Нью-Йорк белән дә бәйләдем. Ни өчен дигәндә, ерак Нью-Йорктан
şolu bizning şairlarga gana tugul, hatta oğlumuza hatta şaltırat aldık, işte aldık, söyleş aldık. Hem şunda kimlerni aytasim ki her vaqt bu telefonistkalarga agar da bu jeri buzilish olsa, men ularni sizga bag'ishlayman. Hurmatli, qadrli telefonistkalar, begrek de mening rayonimdagi tug'an yoqdagi meni atiyanim bilan, avldoshlarim bilan bilimlarga foydagina bo'lsam, she'rlarim qaysi she'rdan bo'lsa da har vaqt bizni tutashtirib turuvchi telefonistkalar, izgi ishingiz uchun rahmat. Mana bu yer sizga bo'lak deb tayyorlasim. Hem başka yerler. Barısı turunda da aytasiz kelib ayırım. Men sizning e'tiboringizni bolasam kelmaydi. Yer bilan barısı da aytib tarishdim. Kelajakda da shulay bo'ladi deb umiddaman. Aylı bütün, sirli bütün, Ukta yana yıldızlar. Sinde mingine sayılan, Bizinin ortak yıldız var. Yanlarına kaydıp gelen yanlarına, Canım шығып barışı var. Senin bilen ayırsa da Meni bulay yazmışlar. Düşlerime her gün kirdin düşlerime, Patlar yazdın paydı var. Yıldız yangırı astında, Baytıp gelen barışı var. Tuğan ava basu yolu, Yüreğimden muntama, Buğa buya kollarından Sandığa jırı var. Yanlarına baytıp gelen yanlarına, Canım шығып barışı var. Senin bilen ayırsa da Meni bulay yazmışlar. Düşlerime her gün kirdin düşlerime, Patlar yazdın paydı var. Yıldız yangırı astında, Baytıp gelen barışı var. Seni suygan üçün Məngə yanlarında qalan. Yağmur gölündə yıldızlar, Bəxət otlarında yanan. Yanlarına qayıdıb gələn yanlarına, Canım шығып barışı var. Senin bilen ayırsa da Meni bulay yazmışlar. Düşlerime her gün kirdin düşlerime, Patlar yazdın paydı var. Yıldız yangırı astında, Baytıp gelen barışı var. Yanlarına baytıp gelen yanlarına, Yanlarına baytıp gelen yanlarına, Yanlarına baytıp gelen yanlarına.
Tadi, maksud hari ini kan? Uang kayak sini buat minggu ini enggak, mana? Tuhan aku cari lagi. Rahmat әбекейim, rahmat sizga. Konsertimizning ikkinchi өлешен, mana ikkinchi өлеш башланган күренеп тора. Konsertimizning ikkinchi өлешен талгын гына, әкрен генә итеп башкорт халык бию һәм башкорт халык җырыннан башладык. Төялек дигән башкорт халык җырын тыңланыгыз, дуслар. Әйе, безнең зур җаплыгыбыз бар. Киләчәк буыннар алдында да, бүгенге балалар алдында да, егетләр, кызлар алдында да. Шул буыннардан буыннарга сакланып килгән халык җырларын җиткерәсе бар киләчәккә. Әйе, күбрәк иранасы иде, күбрәк җиренә җиткереп иранасы иде дә, күбрәк киләчәккә җиткерерлек итеп җырлыйсы иде. Алдагы җырыбызда халыкныкы булыр, татар халык җыры ялгыз кая.
Yolg'iz qo'yim bo'lmaydilar. Yolg'iz qo'yim ko'llardalar. Yolg'iz qo'yim ko'llarda. Yolg'iz qo'yim ordan. Yolg'iz men bugun kunlarda. Yolg'iz qo'yim ordan. Yolg'iz men bugun kunlarda. Yolg'iz qo'yim bo'lmaydilar. Menda bir yolg'iz qo'yim bor. Menda bir yolg'iz qo'yim. Yolg'iz qo'yim ordan. Yolg'iz iteri joni qo'yim. Yolg'iz qo'yim bo'lmaydilar. Bo'laturgandir indilar. Bo'laturgandir indi. Har kunda da qo'yib hasrat bo'laturgandir indi. Har kunda da qo'yib Oğlan gidip de dostum kelme. Gidelim ona araya ofa bekçe. Ofa beyin dostum desesin. Dostluğu senin olsun. Rahmat. Alдағы жырыбыз, bilasizmi dostlarım?
Россия эстрадасында шундай яхшы матур күренеш, Россия телевидениесында, ОРТ телевидениесында шундай яхшы матур күренеш барлыкка килде дип әйтергә кирәк. Старая песня о главном. Ничә ел рәттән инде быел 3нче ел рәттән Старая песня о главном дип алар шундай матур итеп элекке җырларны яңача итеп башкаралар. Кызганча каршы безнең менә шул җитеп җитми шул инде оешканлык җитеп җитмиме, нәрсәдер кымаучалыйдырмы. Шулай да менә концертларыбызга булса да кертергә уйладык берничә җырны. Алар инде күптән менә шул Старая песня о главномга кергән җырлар дип уйлыйм мин. Менә тәрҗемәсен без озак кына уйладык. Төрле язулар килде. Нефтчеләр мәдәният сараенда 3 көн чыгыш ясадык. 3 көнендә дә төрле тәрҗемәләр безгә язып җибәргәннәр иде. Менә каядыр таба алмыйм әле мин. Күп төрлеләре бар иде тәрҗемәләрнең. Мәсәлән, Старая песня о главном ул яктылыкка гүзәл җырлар аша дип кемдер тәрҗемә иткән. Бәлки кемнеңдер тәкъдиме булыр, дуслар. Чынлап та бергәләп тәрҗемә итеп, бәлки киләчәктә ниндидер шундый проектлар булыр, ниндидер җырларыбызны яңача итеп, шундый матур исем белән чыгарасы килә шул. Менә мәсәлән, яктылыкка гүзәл җырлар аша дип яздылар кичә безгә. Күп яздылар, барысын да саклап әле монда алып чыга алмаганбыз. Менә шул җырларның берсе Әлфия Павзалова репертуарыннан. Әлфия Павзалова дигәч үземнең авылыма әйләнеп кайтасы килә, бала-чагама әйләнеп кайтасым килә. Ни өчен дигәндә шул тиклем күңелдә торып калган, аның беренче тапкыр безнең авылга килеп, беренче тапкыр һәм соңгы тапкыр дип әйтәсем килми. Шулай да безнең бәләкәй генә авылга инде әйләнеп кайту авыррак булыр ахырысы. Безнең иске генә клуб иде, мин аптыраган идем дә хәтта шундый зур йолдыз җитәлмәслек йолдыз һәм бүген килеп безнең шушындый кичкенә генә авыл клубында чыгыш ясар микән дип ышанмаган идем дә хәтта. Җитмәсә минем кул сынган сынык. 3нче класс кул сынык, гипска уралган. Монсы инде ялгыз каен белән бәйле. Моны алдагы җыр белән бәйле. Чөнки картаным, мәрхүм картаным каен себеркесе артыннан җибәргән иде шул. Киттем. Каен себеркесе артыннан. Теге ялкаулык көчле булгандыр инде. Урманга әз генә калган иде бит инде. Берничә генә метр гына калган иде бит инде. Юк. Тау башындагы ялгыз каенга менеп киткәнмен шул. Менә башсыз. Кем инде ялгыз, менә тау башындагы ялгыз каенга менеп китеп себерке сындырамыз инде. Менә әбиләр, менә әби шуны белгән булсагыз, сез миңа бер ике сүз әйткән булырсыз бая. Шул диклем Алла Тәгалә бар икән шул сынатта. Бар ул Алла Тәгалә. Нәрсәдер сындырып та беттем, нәрсәдер мине шул каен башыннан бәреп тә төшерде. Уянып, ойнап киткәндә кул моналай килгән иде, моналай менгән иде, моналай киткән иде. Менә шушы кул ул. Әлдә ярый ул моналай итәргә булса да ярый ул. Менә шушы гипска урадылар, тартып турайттылар аны гипска шулай урап, мин шушы концертка килдем. Мәңге онытмыйм. Беренче рәттә түгел инде андан безгә урын юк. Тезләнеп, кулына гипслы кулына сәхнәгә куеп, менә шулай карап утырган идем. Һәм күңелгә шул тиклем бер җыр кирип калган иде. Мине балачагыма алып кайтыр бу җыр. Кемнедер әлбәттә яшьлекләрегезгә алып кайтыр. Зиннур Губайдуллин, Гөлшат апа Зайнашева шигыре «Яшь гомер». Яшь гомер бер узгач, кайтмый ул яңадан. Тик минем яшьлегемдер кайтырды. Яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп ар. Сине көтәм һаман дип әйтерде. Яшьлектә сөйгән яр, сагындым килеп ар. Сине көтәм һаман дип әйтерде. Юк кайтмас яшь гомер, калды ул бик ерак. Сәңгәр томан артында сагыш булыр. Яшьләй сөйгән ярдан ятта калды анда. Әллә язмыш, әлләдер ялгыш булыр. Яшьләй сөйгән ярдан ятта калды анда. Әллә язмыш, әлләдер ялгыш булыр.
yalgışını düzeltir. Yaşasan yaşlıkniktir aydır gider yarak yolumuz yanayran zümrağız. Yaşlık yarın munda bir eytir gider yarak yolumuz yanayran zümrağız. Yaşlık yarın munda bir eytir yaşlık yarın munda bir eytir yaşlık yarın munda bir eytir Алдағы жырыбыз шулук темаға біздің ауыл халқына әгерде айтсаң, бұл жыр сіздің тұрда түгіл, қойда Татарстан жерінде деп айтсаң, бек нұқ ашуланышақлар. Шуңа күрі айтмағыз, достарым, біздің ауыл тұрында деп қабыл еткен халық һәм шулай қалсындайды. Гүлшат Зайнашева, Илгиз Закиров, Кәркәлі таулары. Кәркәлі ауылы қойда, дейіп тау етегінде, тауларында сағынып қайтам, житлерге кетемінде. Кәркәлі таулары дейіп болса да мені, туған яқын сүйген ярының, достарының қадірін білейік. Кәркәлі таулары дейіп болса да мені, туған яқын сүйген ярының, достарының қадірін білейік. Кәркәлі ауылын шыққаш, құмға кеткен юллар бар. Сіздің көңілде нелер бар, бізде сағышыныңлар бар. Кәркәлі таулары дейіп болса да мені, туған яқын сүйген ярының, достарының қадірін білейік. Кәркәлі таулары дейіп болса да мені, туған яқын сүйген ярының, достарының қадірін білейік. Kərkəli şişmələri başqı bağa şiltirər, axsın şişmələr şirgət qılmışılıq dilər. Kərkəli dağları deyib bolsa da məni, tuğan yaxın suygan yarının, dostlarının qadırın bileyik. Kərkəli dağları deyib bolsa da məni, tuğan yaxın suygan yarının, dostlarının qadırın bileyik. Tuğan yaxın suygan yarının, dostlarının qadırın bileyik. Tuğan yaxın suygan yarının, dostlarının qadırın bileyik.
Ey dostlarım, barıgızda televideniyega düşörsüz, barıgızda tarihga kirip kalacaksınız bulay bolsa, Allah bersin. Rahmat sizge. Soňdan kirip çygyrsyz hali awuldaşlarym, süýleşirbiz, gaňlaşyrbyz. Hazır toğan mına siz meni Niyeka rayonundan bizning awulda bolmagan kişiler birup gaýblemägiz indi. Süýleş bol. Süýlede özüniň awuluna gaýtada jitdi, gaýtada düşýär. 2 ay ýarym gaýtgan ýok toğan. Bulay bolgany ýok ýa, şol konsertler diýip, şol eş diýip, şoňa görä jyrlarda şol ýakka taba gitken bolsa, birup dürüst aňlagyz. Muna bu jyr, aldagy jyrybız şolay awulga da gaýtar şol. Tileýsiňmi, tilemeýsiňmi, her biriňiziň özüňiziň awuluňyzga alp gaýtardyr diýip öýleýim, çünki ol şolay ol. Elikrek yaratıp başkarılgan jırlarning, yaratıp tыңlagan jırlarning birisi şu jırlarni şulay tыңlap jırlap özdük. Neşleseň bit. Telefonlar ýok ýa, telefon turunda jırny bilädir, yaratadyr ýa. Hatırlaýsızdyr beýtinde. Bıýıl dürüst bolsa, tuganlar Başkırtystan telefonuna 100 ýyl bolup gitken eken. 3-nji gün gene bildim şunu. Ýoňa gana ýetir telefonlar 100 ýyl bolup gitken eken. Şunça kızykly, Kişe bizning konsertimiz 2 bayram birge buldu diýip aýdar gerek. Nefçiler Medeniyet Sarayında başta KGB'nin, FSB'nin 80 ýyllygy buldu. Ondan bizning konsert başlandı. Men şondan gana bik oňlap bitmedim. Neçe günde ol telefon 100 ýyl ölik barlykka kelgen, FSB 80 ýyllyk gene barlykka kelgen. Ol 20 ýyl işledi eken telefon. Nerse bilen gene şogullandy eken ol telefon diýip gene aýtasym kile. Biroq tigi gaýp itip kabul ete görmegiz, men komandali oturap turam. Kişe öli başlagan men bu turda. Muna şol telefonlar turunda bolar tuganlar, elimde bolsun indi o her wagt bolsun, ýakşy bolsun edi elimde. Men elimde işlewşi bik köp gene dostlar kildi, sahnaga da mindiler, olaryny gutladym 100 ýyllyklary bilen. Hem isen sağ işlägis hem biz sizin bilen, biz her wagt sizden başga dünya tugul tugarak tugul dip aýtdym. Tigi anekdotda gaşa bolmasyn indi men aýtdym. Tigi alo aýtganda alo ufa dip gışgyra eken tigi kabinadan birew nyk gışgyrady indi. Şondan tigi yapon aýtdy diýip, "Taşta poзвонить edilýär" diýip aýtdy diýip. Birew şonu goýup bolmasyn indi tuganlar. Men awulny esge düşürüp şonu gana aýtasym kile, bizning uram malaylary menden olraklar, jyrly turganlary, kötü goýtgança da, kötü goýtkanda da garap durmaýlar ýalar, kötü goýtyp goraňy düşkäçde şol jyryny bigirek yaratyp jyrly turganlary. Eýçi erkem, eýçi meňe süýäsiňmi sen, seniň tigi olar näşädir şakmak gözleriň diýip jyrly turganlary. Hiç ortyrmaýyn mına bizning awuldaşlardan soragyz. Niçlep şakmakdyr indi ol, niçe bol tigi 3-5 makty bilen da tugerek tugulary. Eýçi erkem, eýçi meňe süýäsiňmi sen, seniň şakmak gözler. Siz bir tigi özüňizge kabul edip ala görmegiz, şulayda bu jer şulay bizni ana şol awulga da alyp goýta ahyr. Neçe ýyllar elik ýazylgan jeryn bugun kilip bizning zamança aýdyp başlarasy kile dostlar. Telefonlar. Şaltırayda yine öteler, inen göte uylarını mine ayıtırlar. Aýtsa ýürekem aýtsa miňa, beýägin mehin, inen zenger gözlerine gaşyk boldum men. Aýtsa ýürekem aýtsa miňa, beýägin mehin, inen zenger gözlerine gaşyk boldum men. Şaltıraylar ähliň haman ýok. Günler öte, aýlar öte, köňlüňden ini ýok. Aýtsa ýürekem aýtsa miňa, beýägin mehin, inen zenger gözlerine gaşyk boldum men. Aýtsa ýürekem aýtsa miňa, beýägin mehin, inen zenger gözlerine gaşyk boldum men. Telefonlar haman şaltaray, ýüregi ýanar hin haman ýok, köňeli hiç tynmay. Aýtsa ýürekem aýtsa miňa, beýägin mehin, meniň zenger gözlerine gaşyk boldum men. Aýtsa ýürekem aýtsa miňa, beýägin mehin, meniň zenger
Şaltıraylar yine tüteler Yinin büte uydarındı mina yeterler Aytırkem aytı mina diyahın benim Yinin zanga gözlerine aşık buldum min Aytırkem aytı mina diyahın benim Yinin zanga gözlerine aşık buldum min Telefonlar шылтырайдар telefonlar. Галина Циркали, 4-я кабина. Алло, 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 ишетелмей. Соединяю. Aytırkem aytı mina diyahın benim Yinin zanga gözlerine aşık buldum min Yinin zanga gözlerine aşık buldum min Yinin zanga gözlerine aşık buldum min Zo'ravonlar, bu diplom qabul etasiz deb o'ylamagan edik. Komanda tırıştık, şunaqda tırıştık, zaman jara qilsin dedik. Yoshlar da o'nglasinlar, kelajakka da otlasin bu jir deb tırıştık. Rahmat sizga, ilimta bo'lsin, telefonlar yaxshi ishlasin. Hozir chiqashaq, sahnaga chiqashaq qizimizni albatta siz yaxshi bilasiz. 8-yil ratdan bo'lmasa da 7-yil ratdan u Ufa sahnalarni shiga onun o'zining yaratgan do'stlari, yaratgan tomoshachilar jırlары. Bu yilda ul o'zine to'g'ri bo'lib qoldi. Bu yilgi yangi jırlары bilan Tatariston qizi, Boshqirdistonda ishlovchi Tatariston qizi Yıldız Shakirovani chaqiramiz. Keko qışqıra sirekine Sağnın sirikimge Kimsengiydi yirgem yanıma Gülümsürep güneş İzledim bağrım sine Yıllar boyu dilmere Duyma sakrı menge duymaz Gözlerim seni görer İzledim bağrım sine Yıllar boyu dilmere Duyma sakrı menge duymaz Gözlerim seni görer Zenger yılgalar şiltre bağa Nur sibe kıyaş güller Almağaçlar akşel yağınıgan Yirgem sinin köbek İzledim bağrım sine Yıllar boyu dilmere Duyma sahrı menge duymaz Gözlerim seni görer İzledim bağrım sine Yıllar boyu dilmere Duyma sahrı menge duymaz Gözlerim seni görer Benim yoluma yaktın nurlar Alıp gel kübre gitti Olsu güller üzüp verirmin Sina böyle gider İzledim bağrım
mengi duymaz, gözlerim seni görer. Duymaz ahır mengi duymaz, gözlerim seni görer. Кадірлі достар, сіз әлі сізге таныш болған, сіз яратып тыңлаған, біз яратып тыңлап өскен «Ізледім бәғірім сені» исемді эшер тыңлап өстігіз. Қазір сіздің иқтибарыңызға Илсияр Ихсанов сөздеріне Валерий Алексеев yazған жыр «Қолдырма». Kaldırma, gözlerde yalnız. Kışlarga gire almam. Sağış ilinde kalırman, ok dünya göre 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 almam. Kaldırma, kaldırma, yazlarda yalnız. Şeylerge jide almam. Yaz bilen jeyne arasın, yalgızın öte almam. Yaz bilen jeyne arasın, sülsüz öte almam. Kaldırma, süyüde yalnız. Bəxtime jide almam. Hayal ilinde kalmam, ul ilden gide almam. Hayal ile şimereler, gözümden gide almam. Hayal ilinde kalırman, ul ilden gide almam. Hayal ile şimereler, gözümden gide almam. Hayal ile şimereler, gözümden gide almam. Hayal ile şimereler, gözümden gide almam. Sağış ilinde kalırma, ah dünya göre almam. Yaz bilen jeynin arasın, yalgızın öte almam. Süyüsüz öte almam.
gitme mehabbet Dağın bir yaz böyle gidelim Hayal dolu minem yürekке Dağın bir yaz böyle gidelim Anlar gitsin gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kul bulgap Yürürler güller yolu boylap Anlar gitsin gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kul bulgap Yürürler güller yolu boylap Gitme mehabbet Dağın bir yaz böyle gidelim Yılanlarga kaynar uşakta Dağın bir şey böyle gidelim Onlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yolu boylap Onlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yolu boylap Gitme mehabbet Dağın bir kız böyle gidelim Bakşamdağı suyu güllerin Jiyasılar bardır bitelim Onlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yolu boylap Onlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yolu boylap Anlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yolu boylap Anlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Uzatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yol boylap Anlar gitsen gidersin Ümitlerini sen ezersin Islatırman özüm kol bulgap Yürürler güller yolu boylap Yürürler güller yolu boylap Yürürler güller yol boylap Rahmet.
Bütün konkurslara öğreti güzel Mamina. Mamina güzel. Güzel Mamina. Aytganda qadrli do'stlar, menda Butarasay konkursi laureati u. Yer bo'yinsa. Qadr bir kunda o'ylab o'tirdim da men aytam, sig'alarda yig'laylar. Mening de to'g'ri tovush barmaq. Nechta men aytam konkursda qatnashmayman. Ketdim konkursga. Qadr o'ylab oldilar betini. Qadr birinchi kun konsertdagi konkursda. Menga sirat etdi, qadr sahnaga sig'irga betindi. Adurni aytganda men umrda yig'laganim yo'q. Qadr sahnaga kelib chiqqan bo'ldim, nima ishlaydi? Kelgas qari sig'ira qarab o'tindi. Ey, kelib chiqqan bo'ldim, kelishtiribdigi. Umr o'yina yig'lab bergan ko'chamaydi dedi. Kelishtirib turgan bo'lam, bunda bayanis turib endi. Ikki ko'zda yomdim qadr. Qo'rqitib edim dedi, birinchi tapqir. Qadr ikki ko'zda yomdim, turam. Ega bayanis o'ynab yubordi, bir zamonmi? Ot o'ynay. Usta o'ynayin dedi. Birinchi tapqir eshitib turam endigina o'ynagan. Tag o'ynay, mening ikki ko'z yo'q, turam bitindi. Tag o'ynay men, hamon turam bitindi. Tag o'ynay men, hamon turam. Tag qo'san yig'lay boshlarga bilmay. Qadr shulay tag o'ynay men turam deb bir soat yarim teragina vaqt o'tib ketdi endi qadr. Bir zaman bayni shivirlay boshladi. Yig'lay boshladi. Aha, men aytam bo'ldi, yig'lay qadr. Men ham nima yig'layman endi? Bir tapqir televizordan eshitganim O'ralim degan yerda. Shuni yig'layman hali men aytam. Qadr ikki ko'z yo'q qo'ydimda bir zaman yig'lab yubordim-mi? Ot yig'layman. O'ralimni urab turib yig'layman endi. O'ralim. Deb izlab tayvergan bo'lam shunda. Qadr ketiramda tagini O'ralim. Ketiramdan tag'in birda O'ralim. Ketiramda tag'in birda O'ralim. Boshqa so'zlarim bilmayman bitni bu yerda. O'ralimdan boshqa. Qadr shul O'ralimda yig'lay turasiz bir tag'la bir 2 soat yarim vaqt o'tib ketdi bitni har. Bir zaman bayanning tovushi eshitilmay boshlandi edi. Men aytdim, nima bo'ldi ekan bu bayanisga? Motor tevirlab turaman edi. Ikki ko'z yo'q. Har bo'lay deb qana qo'lda qo'ydim da, bu ko'z yo'q bitni, tagi tomashasiga bildirga yaramay bitdi. Hozir bayanisima qaram. Yo'q ay bayanisim sahnada. Tagi sahnadan sig'ib ketgan emas. Onanda borib istina borib tirilgan. Ko'zlar o'shulay deb baqaygan. Menga bo'lay dedi. Ey, men aytam. Shulay deb yerlara kerak ekan. Ikki ko'zimda O'ralim. Bayanisim tagaran etiginde. Men aytam, nimaga qadr menga bayanisimi? Tagaran. Qadr usta yarsa edindi. Qadr ikki ko'zda asab berdim endi. Tagi, menda shig'irim to'la. Bir adam yo'q. Shuna menga birinchi o'rin berildilar endi. Mana shunday qiziqroq konkurslar o'tkazib kerak ekan men aytam. Mana hozirgi zamonda konkurslarda ko'payib ketdi bet. Motorlik konkursi, uzun ses, Xaloqay, Navruz sibarimanda big hayvat, big motor. Lekin meni o'ylamsa originallik yetib etmaydi endidir. Qiziqroq konkurslar o'tkazib kerak. Masalan, ne ishlab oladi? Eng uzun, eng zo'r tanov konkursi o'tkazmaydi. Endi ishlab uzun tanovli kishilar ko'pda endi. Ol konkursda shunday yarışlar o'tkazib bo'ladi. Masalan, konkursantlarning tanov razmerini o'lchov. Konkursantlarning yethidu tanov bilan nima?
Шундай конкурстар, шундай ярыш үткәрергә була шундай конкурста. Илләмәгәр беренче орында минең күршем алыр ине. Оның танауы эме? Теге матурлык әменең роле хатлы мошла. Фатирынан килеп сыкканда иң башта танауы килеп сыга. Шуннан бер 5 минуттан гына үзе килеп сыга. Асын? Бuna шундай кызыгыра конкурслар үткәрә кирәк. Сез неме? Сез үзе инде Худай биргәс. Теге бер япон имеш сәгатенә 2000 һүз әйтә теге бытыррап. Ул японды мен әйтәм, элегәрәк теге безнең магазиннарда сираттар озын була торган бит әле. Шул магазинга сират һүз кертеп каралы. Сиратта торган марьягатны аңа 2000 һүзде сәгатенә түгел, минутына әйтеп, эсенә тибеп, битенә төкереп, сәсен тарткылап, башына банкадан һуып, аяктарын тарткылап, телһез калдыра ул японды. Япон. Япон ниме безгә? Төкерү дигәндә, ана ситилдәрдә теге төкерү конкурсы үткәрәләр, диме? Төкерәләр инде. Бер негр 42 метрга төкергән ди. Ай белмәйм, теге Еленгай булгандыр. Ничек төкерә? Шан 500 мең акча бергәннәр инде. Хәзер эшләмәй төкереп кенә йөритә инде. Ул бездә бит инде ул төкереп кенә акча аласылар да күп инде хәзер. Негр безгә ниме инде? Кыдыгыра конкурслар үткәрәк. Мәсәлән, нишләп әле без иң кәкре аяклы мусулман конкурсы үткәрмәйбез? Не ата-бабаларыбыз гомер буена ат тасап йөргәндәр, аяктар кәкре булырга төшләр. Шулай бит. Урыслашып барабыз, аяктарыбыз төде бара менә минеке хәмәгәрәк. Теге кайбердә күргәнегез бармы? Урамда теге бер аягы төз, бер аягы кәкре еме. Бу инде милләт ара аяктар. Милләт ара аяктар. Ситилдә бит конкурсларда конкурс түгел. Имеш берәү теге Беринг проливын йөзеп сыккан ди. Әлбәттә йөзеп сыга, ул бит белә йөзеп сыкты һа ул. Миллионер була. Амына безнең бер теге коммуналкада яшәгән бер бахырга фатир бирәбез, шуны йөзеп сыккан ди. Һәң бит. Ул Беринг проливын дип йөзеп сыга. Шуннан бәлки холодильник биреләр дип кире йөзеп сыга әле. Шулай да уйлап торам да хәзерлектәр, безгә ни конкурс үткәрмәһәк тә без булай да мөгъҗизалар иле бит. Иң узак йокламаусылар без, иң күп эшләүчеләр без, иң күп теге тавык бут ашаусылар без. Инде иң нык итеп, иң көчле итеп кул савусылар һездер дип уйлыйм хәзерлектәр. Безгә беренче урын. Oyunda uzattığına, kim yandıran uzattı. Ey apagayım tebeklerim şul. Әлбәттә ошо yerдә йырлап, ламбада бейеп, ана шул аулагыйда ламбада бейеп, атылып килеп кирде Айдар театр студиясына Йондыз Шакирова. Йондыз Шакирова. Рәхмәт. Кадерле дуслар, бу әлбәттә киләсе алкышларга бары тик репетиция гына булды, шулай бетерсем. Чөнки хәзер сәхнәдә үзенең җырлавын дәвам итә. Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган җырчысы Айдар Галимов. Агыштан карайгандарға кайгырып төндәрен илтеге диетеп йөрдәрен хош еттәрен гөлдәрен надлап йомшак итәләнә кымгыл кайын елләргә серләрен диләйин елдәргә илтеге сит йөрдәргә надлап йомшак итәләнә кымгыл кайын елләргә серләрен диләйин елдәргә илтеге сит йөрдәргә Yollarına dişli bulhun İzgi uydar yellerin Hoş kayınlar hüddü tütter Hanay hanay günlerin Nazlab yumşak ilkelene Hımgıl kayın yellerde Sırdarın illeyin yellerge İltigi sit yerlerge
Çıdırdan kaç çıkardı kan boğazda boşların aşıklardan kavuşkanın mühtabat kavuşların Ablamın şahır kalana Topulmayın yıllara Sırdarın dillayın yıllarga İltiri sit yerlerga Ablamın şahır kalana Topulmayın yıllara Sırdarın dillayın yıllarga İltiri sit yerlerga Nazabim şahır kalana Kımgıl kayın yıldarga Sırdarın dillayın yıldarga İltiri sit yerlerga Sırdarın dillayın yıldarga İltiri sit yerlerga Sırdarın dillayın yıldarga İltiri sit yerlerga Atsidi. Zor rahmat dostlarım. Zor rahmat sizga. Nechekina bo'lna qaramasdan chin ko'ngildan chiqqaningiz uchun rahmat. Shunsigina men qo'rqam, ol yoshgina qo'rqam tegi hali tegi so'rab olgan ko'p bo'ldi endi bu yoshga. Men sali bulay yo'qshigina aybatgina bo'ldi. Men shundan qo'rqam to'g'anlar. Alda bugun rahmat sizga. Keldingizda boshda esingga bulay tashashkalar ko'p bo'ldi endi. Mana Farvozga berigal, Fanilga berigal deb alda boshda menga kelib ketdingiz. Men shundan qo'rqam. Mana kishi kela deb, evet, minib kela, sening yonga kela da sen qo'lingni so'zasan, u sening qirmog'ingga o'tib ketadi masalan. Mening bilan olay bo'lgani yo'q tayinda haliga qo'rqam baribir. Xudoyim. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Salama bo'lib, onun iligrak yozgan bir jiri yo'nartasi kela shul jirni. O'z qo'llari bilan o'zi yozgan aranjirovkaga men bugun kelib, ming shohirimlardan onun salamin yetkazim kela jirlisim kela. Ramen Mediar Kamal muzikasi, Niyoz Aqmal shi'ri narsa bo'ldi do'stlar. Indi uksib yağan yok Uktan indi şaşıp ölgen yok Nerse boldu dostlar nerse boldu Nerse boldu Mina bilgen yok Nerse boldu dostlar nerse boldu Nerse boldu Mina bilgen yok Buranlarda Kökten adaşkan yok Dağlarda Kökten turgan yok Kökten indi Yıldız sanagan yok Kökten indi Ayını turgan yok Kökten indi Yıldız sanagan yok Kökten indi Ayını turgan
kuşaklarını jayıp Жылы яңгырларга кергән юк Күктән инде, күктән яшәгән юк Күктән инде, күктән үлгән юк Күктән инде, күктән яшәгән юк Күктән инде, күктән үлгән юк Мине коткарыгыз тик бер генә көнгә булса да сез аңларга тиеш минем хәлне сезнең дә бит хәлләр шул чамма сез аңларга тиеш минем хәлне сезнең дә бит хәлләр шул чамма сезнең дә бит хәлләр шул чамма сез аңларга тиеш аңларга Рахмат дусларым, безнең егетебезнең сәламын шундый җылы кабул иткәнегез өчен. Рамил шушы тирәләрдә тора иде. Кай вакыт әйлән, кайчан булса да әйләнеп тә кайтыр әле ул. Шушы синтезбир сараен бик нык ярата торган иде ул. Моны чын күңелдән әйтәм. Нәрсә булды дигән? Нәрсә әйтәсез, әйтерсез? Кайтыра ала берсә. Шуннан. Амин, шулай булсын, шуннан. Амин, шулай булсын. Рахмат дуслар. Монда утырмай шул, монда утырса булай җырлаган булыр бек менә инде без. Тегендәрәгә утыра шул, әз генә тегендәре. Кайтыра ала берсә, исән булсын. Кабатлаулар күбрәк килеп чыга шул туганнар. Менә нәрсә булды дигәннән нәрсә булды сиңа бүген җыры яңа альбомымда минем нәрсә булды газиз халкым дигән җырны тыңлагансыздыр. Менә килеп нәрсә булды дуслар. Бу инде кабатлап әйтәм, яңа бу җырны яңарту гына. Аны Рамил качандыр үзе бик нык яратып башкара торган иде. Бер качандан унутмыйм, Баймак районында булган гастрольләрне. Баймак районында Рамил беренчеләрдән булып, беренчеләрдән булып башкара үзенең җырын, яңа җырын. Кадерле дуслар, мин сезгә үземнең өр-яңа бер җырымда бүләк итәм килә. Нияз Акмал шигырына нимә булды, дуслар, дип әйтеп куйды ул. Шуннан беренче рәттә бер малай булай карап торды, бер нимә лә булмады ди. Җырлый да алмады шикелле Рамил шуннан соң берсен әйткәндә. Менә шулай дип карап торсыннар да сиңа. Шундай җитди итеп әйткән икән, шундай серьезный итеп әйткән икән аны. Белмим, шофер малай булгангадырмы, үзем һәр вакыт юлда булгангадырмы, үзебез юлда булгангадырмы, бик яратып башкарабыз бу җырны. Әхмәт Иркәй, Ләбиб Айтуганов, юллар, авыр булса булсын, тик соңгысы гына булмасын.
Bilmegenden yaşav bakımdan Yol yürüden мәңгі gizemem min Yıllar, yıllar, indi nice yıllar Ayrıla almin sizden min Yıllar, yıllar, indi nice yıllar Ayrıla almin sizden min Allarımda yaktı yıldız tüsülü Mavık kırgış utlar yanalar Yıllar, yıllar, durma durma yıllar Şuluklarga babam baralar Yıllar, yıllar, durma durma yıllar Şuluklarga baba baralar Yaşlık derdim, ılgısızlık hissin Vakıt yağmurları yumasın Yıllar, yıllar, ağır bulsa bulsun Dik soğuğusu ına bulamazsın Yıllar, yıllar, ağır bulsa bulsun Dik soğuğusu ına bulamazsın İbrendirip yaktı uyularımı Ceyret yapadanı kim ilim Yıllar, yıllar, alga tabandaşa Varmay kalır halim yok minin Yıllar, yıllar, alga tabandaşa Varmay kalır halim yok minin Yıllar, yıllar, indi nice yıllar Ayrıla almin sizden min Yıllar, yıllar, ağır bulsa bulsun Dik soğuğusu ına bulmasın Dik soğuğusu ına bulmasın Dik soğuğusu ına bulmasın Dik soğuğusu ına bulmasın Sizin kurallarınız boyunca dostlar, tuğan günleringiz bilen sizni, bayram bilen sizni, sizning sıravınız boyunca nişlisingiz. Kızıl rozalar. Kustan tugil bulla gittan idin Baxıt gülün xush isli qizil rozalar Yaratgan deb aytmasang da bilam Suyu bilgilar bitalar Suyu bilgilar bitalar Qizil rozalar, qizil rozalar, qizil rozalar Suyu gillari qizil rozalar, qizil rozalar Ko'ngillarning qaynar hislari Dik uzoqqa jetsin mahabbati So'lmasinlar baxt gullaring So'lmasinlar baxt gullaring Kimlargina sizga soqlanmay Suyu guli baxt guli qizil rozalar
eşkiller gına saklay Suzulmasın üçün yat bullar Suzulmasın üçün yat bullar Kızıl rozalar, kızıl rozalar, kızıl rozalar Süyügülleri Kızıl rozalar, kızıl rozalar Kümillerinin oynar pisleri Bir uzakta gittin mehtabeti Solmasınlar bəxit billəri Solmasınlar bəxit billəri Rahmat dostlar. Фрид Батауллин, Сырлы Йөрәк иң кадерле кешегез турында уйласагыз иде дусларым, бу җырны тыңлаганда. Сырлы Йөрәк. Миңа баккан күзләреңнән үбәм сине шашып, үбәм миннән башкаларга булмасын ул гашыйк. Күзләрең белән бөрыштан иртегеңнән үбәм, усал күзләр караганда алар төшсен түбәм. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк, аюл йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк, аюл йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Колак яфракларың синең кытыклансын үбәм, бер качанда авыр сүзләр ишетмәсен миннән. Күзләреңнән, битләреңнән, маңгаеңнан үбәм, җыерчыклар алмасыннар минем гаеп белән. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк, аюл йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк, аюл йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Баккан күзләреңнән үбәм сине шашып, үбәм миннән башкаларга булмасын ул гашыйк. Күзләрең белән бөрыштан киртегеңнән үбәм, усал күзләр караганда алар төшсен түбәм. Йөрәгеңнән үбәр идем, күренми шул йөрәк, аюл йөрәк, серле йөрәк яши тирәндәрәк. Йөрәгеңнән үбәр идем,
direndere. Yüreğinden odardım, görünmüş o yürek. Ayol yürek, sırlı yürek, yaşı direnderek. Yüreğinden odardım, görünmüş o yürek. Ayol yürek, sırlı yürek, yaşı direnderek. Yüreğinden odardım, görünmüş o yürek. Ayol yürek, sırlı yürek, yaşı direnderek. Yüreğinden odardım, görünmüş o yürek. Ayol yürek, sırlı yürek, yaşı direnderek. Ayol yürek, sırlı yürek, yaşı direnderek. Ayol yürek, sırlı yürek, yaşı direnderek. Özümüzün Respublikamız turunda, özümüzün Yangan Tağ turundagı jır bilen devam etesiniz kile dostlarım. Robert Mingnollin şıgırı, Pervaz Keldiğolov muzikası, Yangan Tağda yana yürek. Yanğan tağda yana yürek, suları siverge direk. Suları sitsen de faydasız, kızları sılı bigirek. Kızları sılı bigirek. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre, yanıp bitme bezeli. Yanıp bitme bezeli. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre, yanıp bitme bezeli. Yanıp bitme bezeli. Yanğan tağda yana güngel, güngelen bara sürel. Sürelleriydi kızları, aşık bulmasılık tügel. Aşık bulmasılık tügel. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre, yanıp bitme bezeli. Yanıp bitme bezeli. Yanğan tağda yana dostlar, dost işler. Eğer bütünley sönmese, yanğan pislerin işler. Yanğan pislerin işler. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre, yanıp bitme bezeli. Yanıp bitme bezeli. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre, yanıp bitme bezeli. Yanıp bitme bezeli. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre, yanıp bitme bezeli. Yanıp bitme bezeli. Yanğan tağda yana yürek, yanmayı gitme bezeli. Yansak yanırındeyre,
yanıp bitmez elle, yanıp bitmez elle, yanıp bitmez elle, yanıp bitmez elle. Bizning eng qadrli tomoshachilarimiz, alдағы жырыбызны чынлата bizning teatr studiyamizning sizga bo'lgan eng izgi tilaklari kebek etib qabul etiniz. Kunlaringiz yoqti bo'lsin do'stlar, kunlaringiz oyli bo'lsin. Min telin dostlarga günlerini yaktısın, günlerinin aylısın. Min telin dostlarga günlerini yaktısın, günlerinin aylısın. Hürmesin başığız, yalgızlık hasretin balalar kaygısın. Hürmesin başığız, yalgızlık hasretin balalar kaygısın. İşerik yalgışına ötkenmiş şiklerini şolğana ötkenmiş. İşerik yalgışına ötkenmiş şiklerini şolğana ötkenmiş. Ömrünün sonunda bilmezsin yürekini gazaplı ötkenmiş. Ömrünün sonunda bilmezsin yürekini gazaplı ötkenmiş. Min telin dostlarga imanlar naqlagın, bayınlar aklığın. Min telin dostlarga imanlar naqlagın, bayınlar aklığın. Utik biz birleşe turmuşның zorlığın, turmuşның aklığın. Utik biz birleşe turmuşның zorlığın, turmuşның Салават Ахмадуллин, Фарваз Килдығұлов, Имзар Мұхтарова, Рауф Салташев, Фанил Арсланғолов, Юлдос Шакирова, Гузаль Мамина, Рустам Ғиззатуллин, тауыш режиссері Энрик Мирхайдаров, Стиль шоу студиясы қызлары, режиссерimiz, sahnaga qo'yuvchi художник, ssenariyning avtori Salovat Ишмухаматов, boshqaruvchi direktorimiz Vener Ismag'ilov sizga eng ezgu tilaklarini tilaylar. Min telin dostlarga günlerini yaktısın, günlerinin aylısın. Min telin dostlarga günlerini yaktısın, günlerinin aylısın. Utik biz yerlerşe turmuşның zorlığın, turmuşның aklığın. Utik biz yerlerşe turmuşның zorlığın, turmuşның aklığın. Rahmat dostlarım, her vaqt o'zimizniki bo'lganingiz uchun. Sog'inchli sizlarni quvvatlayman ham onun turmushga oshuvini tilaymiz. Umrlarimiz bo'lib, esanligimiz bo'lib, uchrashuvga yastinaydi. Rahmat sizga. Kelasi uchrashganlarga diklin do'stlar. Kelasi uchrashganlarga diklin. Sog' bo'linglar.